ka Dede Hera binti Bapak Tatang anu wali nikahna paratos wakil kakauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua ya. Baiklah sahabat, ini pernikahan Wahyu Alfareja dengan Neng Hera ya, yang mana walinya diwakilkan ya karena ayahnya Neng Hera sedang mengalami sakit ya sahabat. Semoga seluruh rangkaian acaranya dilancarkan ya. Dan buat yang akan menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ya. Buat sahabat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya untuk berkembangnya channel ini. Baiklah sahabat, bagaimana suasana dan keharuannya disimak saja ya. Let's go. Biasa tapi ada dilihat di katakan ada paratos tapi disangka kualan dengan sahabat di dunia. Semoga dengan juga calon pelaku kabupaten kalian biasa kalian kata-kata atau sakit pernah atau yang seri karena lupa sunnah rangkaian acara akan pernikahan Dede Hera kali Cek Wahyu Alfareja. Oke, satu ajang dikawinkan semoga kali-kali terpakai terus untuk kali pelabuhan kali balikan terus masih idea lokal semoga akan habis biasa nanti satu ajang rangkaian acara turun sambil kawinkan. Oke, satu ajang hampir wasta anda ya sejak padu rangkaian acara hingga waktu selanjutnya kalian alhamdulillah puji syukur kalau bisa itu kalau berdempur kemana di bawah pos airnya kalau di Jember para pos kita berbanyak sejak yang seri kalian benar-benar semoga biasa tinggihan di kata-kata insya Allah sejak mengikut karena prosesi ucap pemerintahan. Oke, fokus kita kalian bikin panggilan Dede Ao di Cikubang, di Antos di dapur. Dede Ao di Cikubang, di Antos di dapur. Mangga ibu-ibu kakak dia. Semoga Kapolawati Ceban sangat bangga kalian rombongan sebagai biasa dilihat panggilan lebat bumi masih terus ayah meruakan panggilan keberatan. Ada mana dua kulawati para kos biasa kampung Hayu di Nakalong Jahat kalian sejak nyempongan pasunatan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
kalian tidak Allah Subhanahu wa taala kalau benar mungkin ayat ini akalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andikahu sedati pemalah ya'mal bisyati alaisa bihi. Dua keluarga yang bersama di hormat dari tamu alim ulama petugas di kantor urusan agama kecamatan Jatiwangi Kampung Jawa Agung Bukit harus dihormat. Diraktos rangkaian anu mulia kali mudah-mudahan tapiku kabarokahan tidak waktu saya. Ayo orang kawitan rangkaian acara anu mulia bangkit ayo kalian pausa basmalah sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalau begitu tanpa apa bangun anu putih bersama di rumah. Salawat salam mudah-mudahan semua pausa dijarang dipakai kajungan kurang sadaya. Tosna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo guys. Sok. Ya ayyuhan nasu taqum rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Teh, Pak Ide. Ayah, balik kali itu dah. Ini itu saling lagi Pak. Kebelim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh. Darah dah tuh. Biar lancar acaranya ya. Serem banget. Kayak kena YouTube, ditinggalin na YouTube. Halo, biar lancar acaranya ya, ibu-ibu, teteh-teteh. Sarehat, sadayana, amin, amin. Oke, karena YouTube-nya Jejak Kampung. Tulisannya Jejak Kampoeng. Itu Perbaiji tersana lebih hormat tersana calon pengantin. Oke Pak, siap Pak. Biar lancar acaranya Pak. Ya, hatunun Bapak. Pengantin istri tersana lebih hormat Bapak Encen. Oke, kalian waktu saya kantor sana petugas kantor urusan agama aturan kuliah jeung sumpingna satu acara prosesi ijab kabul dikawinkan hapunten ka ibu kali bapak anu kahiji sababna cek wahyu al-farijah maoskeun ijab kabul. Teteh semangat ya. Biar lancar acaranya ya. Di tapi orang sami maoskeun hamdalah sasaran. Oke, anu sejak argumentasikan prosesi ijab kabul pernikahan. Oh, kesini penuh jawaban. Yang kata ijab kabul rumahnya sepenuhnya terganggu tim fotografi. Mau saja lah, kamu doa harus jadi pemimpin bersama Bapak Ajebar Go-Father. Dokter Aina prosesi ijab kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Fa inna Allaha ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama shifa wa wa'adal adzabal alim alaihi. Amana billahi wa bima ja'anillah ala muradillah, amana bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amana bis syariah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Wahyu Al-Farisa nikahkeun kaula ka anjeun ka Dede Hera binti Bapak Tatang anu wali nikahna paratos wakil ka kaula pikeun nikahkeunana kalayan mas kawin ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah kaneng Dede Hera binti Bapak Tatang ku mas kawin emas 20 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Cukup satu kali ya. Masya Allah. Satu kali ya. Iya. Lancar jaya. Wa ya karim wa ya rahim. Amin ya rabbal alamin. Wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.